تماشاوان هجا جاره کدین خیراتن برنامه کرد ویزیون یا دنگ امریکا ما به هفته جه جماره که راپورت جوهره آماده کریه دم باشه تماشاوان بریز ام دچن سوریا و روشاوی یا بناکوک گوهینا شر لسرغوطا یا روجلات بردوام دبه و ارتشا ترکیه ایریشن خواه سر عفرینه بردوام دکه بسر بریارانه توین یک بوی بو آگربستی لسوریه جالیه که دن و جید دو سی شمه ده دادگاه چیکی هفسروک بری یه پید صالح مسلم آزاد بردا پشتی گرتناوی دبن گلک پرسین نزلالده بریار دادگاه کوماراچیک به آزاد کردن هفسروک بری پارتیا یکتیا دموکراتیک پیدا ناراضی بونا ترکیه بخو وگرد صالح مسلم لسر داخوازا ترکیه لدم کنفرانس که لبراک پایتخت چیکه هاته گرتن و ترکیه داخوازا را دست کردناوی کرد ترکیه پیاده برای خستی که تروریست ناو دکتو $1 میلیون وکو خلات دیار کریه بو گرتنا صالح مسلم دادوری صالح مسلم آزاد کرد وی سوز دا لهر دادگاه کادی اگر هبه آمده به جگری سرک وزیر ترکیه بریار دادگاه رد کرد و به پشتگیری کردن خستین تروریست ناف کرد. çok net bir şekilde با اواکی آشکره اف بریار پشتوانی رخصتین تروریست دیار دکه و دیوه باندورک خراب سر تکلین ترکیه و کومارا چیک هبه. اف پیش و چونه دیگل گرمیا شر عفرین دید او کفتیه دروژا چلید و بردوام دکت توی بریارا جواتا اولکاریا نتوین یک گرت براگرتنا شری لتوایا سوریا راگهاندنا یکینم پاراستنا گل پیگریا خوب بریارا جواکا اولکاری دیار کرد. ام به بریاری ملتزمن ام به بریاری پیک بینن هر وها همو آلیجی دعوت کن که به بریاری پیک بینن ده همو سوریا ده و سروی اساسی جبوی چهار سرکردن پرسکری که سوریه بردوام یا شری خویا دکت ترکیه پیگیری بوی بریاره ناکه لی حتی انها جرکو بریار گرتیه حتی انها توپ هینال سر عفرینی بردوامن ایرویس بجی هنک توپ مرکز باجار عفرینی هدف کرده بود. حکومت ترکیه راگهاند بریار آگربستی و جواک اولکاریا نتوین یک گرتی جی اپراسیون مین لشکری لعفرینا با کور سوریه ناگرد. ود برسواب سیاره که دا آیا ترکیه به بردوام کرنا اپراسیون لشکری دجی عفرین زیدگاویان بسر بریار نتوین یک گرتی دکه پیفدار وزارت دربیا امریکا دبیجه I would encourage Turkey to go back. از ترکیه هانددم وگرت و بریار نتوینی گرتی و جارا کادی بخوینید. او بریار 15 ولاتانه و بتنش داعش و نصره ناگرید. ترکیه حوال دادت حوال بندین خوی ناتو تبایا ولاتن روش آوا قایل بکت کو پیاده گریدای پککیه لیدی تنا فرمیا امریکا جدایه. The position of the United States is that هلوست امریکا لسوریا ما پیاده و یپگه هیا او بشکن جه حسده او نراستا و خو گریدایی پککینه اف هلوست فرمی امریکایا ترکیه و چنده نابینید امریکا به هویه اپراسیونا ترکیه دجی یپگه راوستید عفرین ناکفته بن باندورا امریکا جبرکو هزین امریکا لویره جه ناگرن لباشور روش آوایا سوریه پشتی هرشن آسمانین بردوام حکومت سوریه بسر غطا روش حالات بودم چندین هفتیان و کشتنا هجماره کازورا سویلان جوات اولکاریا نتوین یک گرتی بریارا را گرتنا شری بودم سه روژان بو مرمین مرووانی دا لی نتوین یک گرتی دبیجت هر شهر بردوامه. پشتی کردارن لشکری روژ یکشنبه لغوتا روشلات و کشناسی کسان راپور دیار دیکن شهر هر بردوامه و تو باران کرن دناوبر غوتا و دمشق بردوامه. نتوین یگرتی آماده آلیکاریان بگنید و قربانیان و گوهزید اگر درفت هبید. پیگریا آدین شرکرین غوتا روش حالات با آگربسته بودم چند ساعتان بو جبری جارکادی شر دست پی بکتوه پیفدارا خاجا سورا نف نتوی دبیجت گیرو بونا گهاندنا آلیکارین مرووانی جیانا سفیلان بداوی دینه روش بروجه روش خرابتر دبت ام نکارم پتر راوستن دا آریکاریان پیشکش بکن دوی آریکاری بغوتا روش حالات بردوام بن هندی ام راوستن پتر خلقوی جیانا خوش دست بدن شرو هفچونن آلیان جدا چل عفرینه یا غوطاروش حالاتو جهندیان سوریا گهشت آستکه ایدی نما بهای بدن جیانا سویلان و نرز لبریارن نف نتویتینه گرتن. خالد فتاح دنگی امریکا.
پشت حفسروک پیده بری صالح مسلم هاتی آزاد کردن هن پرسین گرنگ پیش کردن گل صالح مسلم در باس ولاتک دین یا اروپا به یه راست هن آستنگا به آنها او به چه شرط و مرجان هاتی آزاد کردن شیروکار سیاسی دکتر یکتا اوزون اغلو دحف پیوین خواه برای سکایپ را حول دوکو برسو و پرسا بده بریارین کو سر پیش کنه رانی وان سیاسی نه maalesef veka kesin ku devleti metine bir kez kurbanı van biryarın siyasi dibin yani emkarniro hevlum birosken ku icar serneketin kanun serket که صالح مسلم آزاد بود گیش آزادیت بله بنرینه تا به کی جان شرط و مرجع و که آزاد کردن از بینش خود گرتن آوی تجی قانونی بود اینگه که قانونی تنه من بدهان سپورن قانونن چکا ناف سه روزه دا خبر دا بنگه قانونی یا گرتنی ویتنه جبر کو حتی دو ایوارجی دگوتن کو انترپول بیا خستی لی دوستین ما و از خوشی گیشتم انترپول تشتکی ویسا ندایه محکمه یا خود پولیسین چک دیاره از قرارش ترکیه هاتیه و با آواکی هنک کسین کل بدره امپیجن ناف دولته انجرار بدن دولت کرد maalesef devleti kurulu komara çekeceğiye veka komucu zanen men bir suçar sale ser devleti kure çek denesinin bir tokamne davici sala beri hat ve şantını maalesef icarcı ev devleti kurd kediye devlet o daha fazla kuş Türkiye hatiye ba ava ki gahandiye cin ku dikarin kesi bedirin evli polise o polis ev şaha polisi serpu ve işte hanif kitani. Belin. Vekte guti navi yani debeku dwe lista Interpol'e de hebe. Eğer navi dwe liste be bire Salih Müslüm eğer derbas velatek din ya Avrupa be yani matrasik veli hayal wedej be ben çaf kiren. Prensipler çünkü jberku idin velatin Avrupa zanım ku Interpol'e Türk bugore desturi Interpol'e tabneteveyi karnak. Me minake ki habina bere ya faiza bere di niviskare ki Türk ku hemvelati Almanya la Almanya diji şu İspanya o İspanya hak gırtını. Şuma hak gırtını disa Interpol'e Türk nivisandine ki şandı bu Interpol'e nabneteveyi bu yere kek Salih Müslim ne vekaviye. Jberku Interpol bxuji, Interpol çek bxuji dbejeko nivisandine ki davazê ki wisa ji Interpolê Türk nehatiye û ew jî karê ki nekirine ku Salih Müslim li vê derê were girtine diyar e ev lêstokên em bêjin istihbaratên Türk û hinek kesên ku nav polîsî çekê de kar dikin bi hev re weke ku İngiliz bêjin به همکاری یا خود کوپریشن و کاری هانی بیا آنینه اوک لعبیا بنگه هی قانونی تنبو جبر و اکیجم محکمه وی آزاد. دما برز صالح مسلم هاتی به بنچاف کردن وی دمی ترکیه داخوازا وی کر یعنی مافه ترکیه هیا حملاتی یک تدی او حملات صالح مسلم حملاتی سوریه یعنی ترکیه دکاره داخوازا ویش ولاته که دی بکه Dikare, prensibi şertu Interpol heye saya saziye nabnesveyi ku nab Interpol'e Türkiye'de enzam Interpol'e dikare ke le eviyana evi mane ku otomatik ev vere girtine u kandine Türkiye. Dve dadge hem ve velate
لأوروبا كمان نسايا دوی دادگاه ولاته ودا فازهانه جار کتنه اوت کرد بین در چاو گلو افدا فاز قانونیه یانا ده باور باندورا ترکیه لسر ولاتن اوروبا هبو لسر قانون انو هبت گاره باندورا که سر واشه که ده درباره و بویران ده باور نکن نه اویت دوی مرد دیرانه که کو چاپین آلمانیا ایجیست به حتایبات تلویداد نسینن به هزاران آجام نیت لأوروپا دادگرن او تباک دجی قانونی دکن اویت آلمانیا جد زانه ولاتن دینه جد زانه ایدی دمینه سر وان ولاتن گلو اوی سر خو خوار بکن و دافواز ترکیه بیننجی یانا ایریشن ارتشا ترکیه سر عفرینه کتیه روژا خواه یا چلو یکی ده دبن مبستا ترکیه گو او آلیگریا پککی دکن او ایریش زیانک مزن گیهان دیه روشا جیانه لعفرینه و بطایبتی یا زاروکان چل روژن روشا زاروکن افرینه سرو بن بویه و نوکا جیانا اصاییا همو زاروکانه اره او لوی گلستان دلیزن لی او نب سیرانه لوی درینه زاروکن جگند خواه در بدر بونه و جبر تنگبونا جهن کنه حالی دمینن لساعت روژه دا بر خود دن قاد و پارکن باجار افرینه نوینن اوریوان حسنه ماله مال سنجان که طیاره هات ماله وخاست ماله مخارو بیا ام که بچه بلیزن لابه مگل گند ما ام هاتم مبدره ام هاتم ساحه بلیزن شر لدجی افرین کو بیتر جد 40,000 شاگرد جرفن خواندن دور خستنه هشتیا کو زاروک نچاری کار ببن دا کو دست آلیکاریه بدن مال باطن خواه کی با چچکلی کسی بکت نه بو کی با نلبره یکی بجید باره اشتار بگه حشت بره ما دور تفاکری عن سر بشو عن سر بعیش در بکر ای بباشه تاوی زاروکن جانا خوش دست دانه و بریندار بونه هجماره که زیده سویمانه یان ده شرط و مرج نتندرست و گنجاو ده دجین. هر وها برنامه اشلا کرنا زاروکان دجینا خاشیان یا به هفکاریا پجیشکن سینورنا ناصرا بریوه دچو ساكنية 28 زاروك شهيد كاتن و 69 بريندار كاتن جدس بيكي في شريدة حتى في دمي حتى 26 شباطي براستيجي هنجوان خطرية وان هنا حر هنك جودانا بريني وان وكي ديجي دوري درباري حالي وين نفسي اف باندور اف شرا قالك باندور دكين سر نفسيات زاروكا وك يعني حالات جودة هنا قالك زاروك حالي واني نفسي نباشن هنجوان خوناكن هنجوان نخوشيد إد جسدي بوان كاتنا إد نفسي بوان كاتنا أفتر سامترسيان كاتي زكي زاروكا دا بريارا كونسايا أولكارية يا آغربستا لسوريا هين زاروكن أفريني تدنگ ودان وي نديتنا كودنگي بالافر وموشكن ارتشا ترك جبريارا نافنتاوي بلنترا نوروز رشا دنگي أمريكا أفرين شاگردین زانینگاه موصلی ین بشی تختوریا آجلان گازن آج حکومت عراقی دکن گو بشی وان هینا ویران مایه پشتی گو داعش او ویران کربو. خویدکارن زانکوا موصل سررای در دسرین دماوی 3 سالان دا دیتین جلای چکدارن داعش و هاتین به بهرکرن جو خواندنه. ایرو جلای حکومتان ناوندی و درفتن کاری بونا هند دابین کرن و بنیرینا هندک خویندکاران کن حقیق در حق واندا دهتا کرن لو ما خویندکارن کلیجا ویترنری رابون به مانگرتن که سرتاسری و برسکرنا دورشمان که راماناوی چند دتن که داخوازا مافن خوین روا دکن من وقفة احتجاج اول روسیانه که کجلای خونکارین زانکوا موسل کلیجا ویترنری هاتیاره خسن ام داخواز دکن به چاوه که تایبت لما بنیرن و ام بهینه دامزراندن و لنخوشین ما بنیرن جبر که کلیجا ما هات بو جناف برن جلای رخصنا داعش به
و پزیشکی وترنری رولک مزن هیا جبو آبوریا ولاتی. ام اوی راستیانه دکین جبو وفایک جبو همی پزیشکی وترنری لعراقه و ام داخواز همی مافن دکتور وترنری دکین. ام داخوازه جسرک وزیر عراق دکین رضامندی بکت لسر یاسا پاراسنا مافن پزیشکی وترنری و ام داخوازه وزیر چاندن دکین پتر آلیکاریا بان دکتورین آجالان بکن. هر واسا خویندکارن کلیجا ویترنری دخازم پروژن چاندنه مینا پروژن خودانکرنا ترش و کوالی و خودانکرنا پلوران جلای حکمتان ناوندی و بهنه وکرن داکو پتر درفتن کاری بوان بهنه دابین کرن و جیارا خلکی باشتر لی بهتن. إعادة حقول الدواجن وگراندنا پروژه خودانکرنا پلوران و پروژه خودانکرنا چلومی و دروسکرنا گرن خودانکرنا ماسیان و پیتادان به پروژه خودانکرنا گیانوران به کارگهن چرمی و دروسکرنا کارگهن چکرنا سپیاتیه پشتی ام 5 سالان دخینین گلک به گرنگی نای ورگرتن ولداویه پزیشک چاودریا گیانوران به کارل مالاخوات روین خاره 5 سالان همی زانستن پزیشکی دخینن والسرجم ولاتن جیهانی بکارکی پیروس لقلم ددن. هر وسا ام دخوازن پروژه بین درست کرن و به تایبتی پروژین خودی کرنا گیانوران و پروژین چاندنی و ساغلمیه. جبر کو هندک نخوشین هفبش هند ناورا مروف و گیانوران دا و پزیشک ویترنری رولک بر بچاف هیا جبون نهیلان افجور نخوشیان. دیاره کو درگه اندامزراندن بو خویندکارن زانینگه ها موصل وک پیدوی نهاتینه وکرن جعالی حکمتان ناوندی و لو ما ایرو بسادان خویندکارن زانینگه ها موصل مانگرتن کرن بو یکی کو درگه اندامزراندن بو بهنه وکرن. کاوا عمر دنگ امریکا موصل. آلوزبونا تکریین به بغدا و گرتنا فروکخانه هرم باندوره که راستراست لسر بازاران گریه. تیما تلویزیون چینه چوب گلها دیروکی یا حوله و روش آنتیکان بر بچاف گر. جدما انجامدان رفراندوم یک آلیل ایلون نابوری جالی هرم کردستان عراق حتی نه آلوزید نابرا بغدا و کردان دا تیبر دوام کرن. و داویه حکومت فدرال یا عراق بریار درشکنا قدغه لسرفرنگین هرم بوسم هندیجی درش کرد. و پنگاوی باندورک خراب لهرم کریه تلویزیون چینی CGNT خوگهانده ناونده کلها هولیری. از او بابو و پیرن من لکله هاتینه دنیای. رگزم از امپراتوری آشوریه دیرو که کله ود گره بو بری 8000 سالان. خالص کیف خوش بود دما فروک خانه لهرمید وکری بون لی نهج بر قدغال سر فروک خانان غمگینه. دما فروک خانت وکری بون باش بو. نهاد گرتینه گلک خرابه. خالص 65 سالی افنیزیکی 5 سالانه انتیکان توپی سر هفدکه. پارچین هری گرنگ انجیلن کون او سه موزخانین انتیکان جدر و جی پریود به. لی بازار روی به قدغه حکومت بغداد سرفرنگین هرمی گلک ایشاو زیان دیتیه. خانی کووته دا دجیج 200 سالان کون تره. ده حتی 13 مالبات لویر دجیان مالباتن بچوک. جبر کو اوه خانیه که گلک مزن بو. ده سالن 5 و 6 و 7 دا مالباتن ترکمن و جهول دجیان. گلک جهول کله هاتینه دنیای. کلها هولیره یک جکوینترین جهان لجیهان تناس کرن. سال 2014 جالیه ریخسنا نافنتوی یونسکو و هاتیه تومار کرن و پاراستن. نیزیکی 6000 کس لکله دجیان. لی پشتی سال 2007 دست بنوجن کرناوی هاتی کرن. همو هاتیه والا کرن و نه تنه یک مالبال لدجی. او جی مالباتا خالص یونسه. چاودریا انتیکو نرخین کله یندیروکی دیگه. لکلها هولیر مزگفت آمازن هیا نویجا روژا اینی لده انجام دان. دکاره دنگ بانگ مزگفت الهمی هرمین دورو بربه بیستن. او مزگفت هری کفن الهولیره. تاریخك هي او خلقيا هي بابو باپیرانیا که بابو باپیران لیر جیاینا دلیان بو خاکیا کلی جیاینا بو مزگفتی که بابو باپیران میجان تدا کردیا لویش است خلقك مالیشی دوره لبر او باصل خلقی قراتی وینا او خوشیان دوی زیگه لوش او هم شوینشی دینیه پرستگایا زي عبادتي خوي تبارك وتعالى فزياتر عاطفه زيادريش بو امام توی باوری دایا کو اولی کرد فری رزگرتنا هفدو کرینه و هلایا سنجو کفن شوپیا هفدو ناس کرینه جنف شکی بوی دی به پاراستن. ده تبلهوی بویران دا راستی گلک جاران نخامتی دمینه. مجارن کجبو خلکه خمن روجانن و بالاوان دکشینن ام لگل میوانن خوب آواکی سر بخو
بێعالی گفتوگۆ dikin. Şopandina rastiyê bi riya parvekirina bîr û boçînên cûr ve cûr ew bingeheke serekeye bi rastiyê ji bo avakirina pêwendiyekê û her wiha baweriyê li gel temaşevanan. Dê xelata Oscar ya vê salê de diyar dibe goguhertin di cûre û mijarên filmên beşdarîbûyî de hene ser cêwaziya regezperestî, guherîna regeziya seksî û rola jinan di warê sînema de. This is Moonlight, the best picture. Dişaya xelata Oscar ya sala par de filmê dramayê bi navê Moonlight yê Emrîkiyê Efrîqî ew şev matmatî kir di dema ew hate pijirandin bo baştirîn wêne li hemberî filmê mûzîkî yê regez spî La La Land ve. Li gorî berpirsa beşê film û vîdeo li zanîngeha George Mason, Giovanna Chesler ev nijadperestî û cêwaziya regezî wê vê salê jî berdewam bike. Yek ji tiştên ku li akademiyayê hatiye pêşxistin ew e ku jimara endamên wê ji hemû rengan û regezan zêde bûne. Ji derhêneran, nivîskaran û ekteran. Niha bûne 7000 endam. Di vê salê de wekû encam filmên Emrîkiyên Efrîqî hatine pijirandin mîna filmê Moodbound goserbora şervanekî Emrîkiyê Efrîqî dibêje piştî vegera wî ji şerê cîhanê yê duyem bo wilayetên başûrî Amerîka yên binakok. Filmê Moodbound yê Dee Rees nivîskar û derhênera filmê jî hatiye pejirandin û sînemagrafiya wê Rachel Morrison ji 9 salî ve. Jina yekem ku hatiye pejirandin bo xelatî. Filmekî dinê jî bi navê Get Out e. Yê got dîsanê serkeftina regeza spî li ser reşan dîne ziman bawayekî tirsiyane û kenok bihevre. Bi filmê Get Out ra tişkî pir balkêş heye. Wek filmê Black Panther jî. Ew e ku em dixwazin xwe li ser ekranê bibînin. Bandorê li filmê #MeToo jî bûye. Tiştî nû bi filmê #MeToo ra hate kirin bi #Times Opera jî. Ku guhertinê di têgihiştinê de dikin û roniyê didine rewşa jinên yên di rolên nîva filman da dileyzin û bandorê lê dikin. Yek ciwan ekter nivîskar û derhîner Greta Gerwig ya li paş filmê Lady Bird de. Got çîroka nakokî hezkirin di navbera dê û keça wê de diyar dide. Bixwe jî 5 aliyê hatî pişirandin bo xelata Oscarê. Her wiha jî filmê Three Billboards Outside Ebbing, Missouri jî çîroka dayikekê dibêje got zor tûre bûye jê polîsan bo kuştina keça xwe. Got ku jerê wê nehatibû girtin. Nature has cunning ways of finding our weakest spot. Di vê salê de jî dina filmên pijirandî bo Oscarê filmên di derbarî rewşa regeza seksî û guherîna wê de hene. Mîna filmê Call Me By Your Name goser çîroka hezkirinê di nav di xortên nêr de ye di salên heşteyî de û ya din jî bi navê A Fantastic Woman ser guherîna regeziya seksî ye ya jinekê piştî mirina bav û dayika wî. Em gelek tiştên bi kêşe dibînin di cûreyên navneteweyî de ku pirsên mezin dikin. Mîna filmê A Fantastic Woman ku ektera serekî regezguhera seksî ye. Her wesa jî Jens Ford ji bo filmê xwe bi navê belgeyê Strong Island. Look through your heart and know you will never see your sisters again. Your mother, your father. Chesler dibêje guhertin di pêvajoya Oscar de wê demekê bistîne tawek hevî di Hollywood cihê xwe bistîne. Lê di her salê de hêvî hene got jinan û kêmatên civakê beşdar bibin ji aliyê derhîneriyê, lîstikvaniyê û çîrokên wan bên gotin û dîtin li ser ekrana sînema lê Oscarê. Navenda saxlemiya Clarkson li Georgia navendekî xwebexş e ku penaber û kesên neçar bêpere derman dike. Ew ji aliyê Dr. Saîd Reis û Gulşen her jî ve beriya 5 salê hatiye avakirin. Hevkarê me Salih Demîcer serdana vê bingeh kir û ev rapor amade kir. Rojên yekşeman ev navenda tenduristî wek şaneke hingiv bê beramber kar dike ji bo dabînkirina alîkariyên tenduristî ji nexweşên penaber û bê înşûrans re. Dermansaz Saîd Reis ku serok û hevdamezrînerê navendê ye dibêje pêwîstiyeke zora xelkê hejar û penaber bi dermankirinê heye li vir. Penaberên ku têne vir tenê bû 8 mehan alîkariyî ji wan ra tê pêşkêş kirin. Pêş ra berpirsyariya wan e.
gelek jiwan bi îngilîzî nizanin tu pêşbîniya wan dikî ku her rin ji xwe re karekî bibînin û înşuransa xwe ji kar bibin an bigirin ev jî bi zehmet e em rojên yekşeman di her çardemcimêran da derdûra heftê heta 75 nexweşan dibînin û ji ber ku jimareka mezin nexweşan bi îngilîzî nizanin navendê tîmaka wergerandanê heye ku pizîşk û rêveber bi xwe jî têde beşdar in. ما تیمک هەیە و gelek zimanan da axivin weke numune doktora har jî 6 zimanan zane ez bixwe 3-4 zimanan zanim û weke te dît me tîmeke wergerandinê ji nexweşxaneya Emrî heye ku bi zimanê bormî û rohingcî zanin û her wiha me wergêrên ereb hene ji bilî wan jî em bi rêya telefonê jî wergêrê dikin. Di sala 2013 da bîrokeya damezrandina vê navendê derket holê li gor hevdamezrênera navendê Dr. Gulşen Har jî ku ev bû 5 salin di warê tenduristî da kar dike. Bi me re nêzîkî salekê dirêj kir heta me dokumint û pîvanên yasayî temam kirin û erêkirin wergir û her wesa rêveberiyek ji navendê re damezran. Pişt re saleka din dirêj kir heta me ev cihdît ji bo pêşwazîkirina nexweşan. Navend ne tenê xizmetên bingehîn pêşkêş dike, belê ew her wiha hin cûre derman û têstan jî ji nexweşa re dabîn dike. Em testa mimikan û hin testên din dabîn dikin. Em vaksînan didin. Em her wiha hin cûre derman didin xelkê eger li cem me hebin. Eger nebin em wan dişînin hin dermanxaneyan ku bi bihayekê kêm derman didin wan. Nexweşên ku têne navendê dibêjin ev cihekî gelekî baş e ji bo kesên wek wan. Înşurans niha pir giran e û gelek xelek nikarin bidin. Me cihên wiha bêhtir dibin. Xoziya ev cihe min zûtir vedî diba. Hin zarok hene lê rewşa me ya aborî ne baş e. Ez nexweşim. Hevjînê min pîr û nexweş e û nikare kar bike. û em bi kirê rûniştîne. Doktorên vê navendê gelek dostin û alîkariya mezin bo xelkê dikin. Rastî navendeka serkeftiye. Alîkariya xelkê bi her şêweyekî giring e. Lê şêweyê herî bi bandor diyar e ew e ji bo nexweşan bête pêşkêşkirin wek nexweşên vê navendê ku di wê de wekû piştgiriyeke moralî dibînin da bihêle ew di demên pêş de renge zora nexweşiya xwe bibin. Ji bajarê Atlantayê wilayeta Georgia, Salih Demîcer, dengê Amerîka. Lê kela hewlêrê cihekî taybet bo mozexana kevirên bi nerx û gewahiran heye gobala mêvan û xelkayên wê deverê dikşîne bi ciwanî û rengên xwe yê balkêş. Li ser qalaya hewlêrê mozexanê hewlêr ji bo berd û gewheran heye. Di nava vê mozexanê de sedan berdên cuda cuda û giranbiha hatine komkirin û xwediyê wê jî dibêje. Take mozexanê li hemû Iraqê ku taybet e bi berd û gewheran. خونێک کە لەلام دروست بوو بۆ ئەوەی مۆزەخانەیەک وەکو وڵاتانی لە هەولێری پایتەختی کوردستان بکەمەوە تایبەت بی بە بەرد و گەوهرەکان. ئیدی پارێزگاری هەولێر بە سوپاسەوە ئەو شوێنەی داینێ لە ناو قڵاتی هەولێر و ئێمە لەسەر ئەرچی خۆمان فینیشینگ و تەواومان کرد و بەرد و گەوهرەکانی خۆمان هەمووی لێرە نمایشەکەین. Rojane welatî li navarast û başûrê Iraqê welatên derveyî Kurdistanê ji bo dîtina van berd û gewherên nava mozexaneyê serî li mozexanê dixin û dibêjin. Dîrok û ciwaniya van berd û gewheran serincawan rakêşaye. Ez Musa Saedûnim min 800 kilometr birîne heta hatîme vê mozexanê. Beriya niha min bihîstî bû lê min nedîtibû. Ev mozexaneya geleka ciwan û balkêş e. Berd û gewherên nû û kevnar û hemî serdema têdan e. Hindek berd me li vêrê dîtin heta niha min nedîtibûn. Bi rastî gelek ciwan e. Xwedî mozexaneyê got 35 sala ew karê han dike û dîroka beşek ji van berd û gewherên nava mozexaneyê jî ji bo sedan sal beriya niha vedgerin. تریلۆبایتمان هەیە کە تەمانەکەی نزیکەی 600 میلیۆن ساڵە لە عەسری پێرمیە. بۆ نمونە مەرجانی سەرەتاییمان هەیە کە بۆ عەسری دیڤۆنیە گەڕێتەوە تەمەنەکەی نزیکەی 385 میلیۆن ساڵە جگە لە ماسی بلیمنایت و جگە لە گاسترۆبۆد و جگە لە جۆرەها فۆسیلیدی. ئەو بەردوو گەوهرانەی کە لە ناو مۆزەخانەی نمایش کراون بەری ڕەنجی 35 ساڵ زیاترە کە کۆیانەکەمەوە. بەردەکان هەموو ئیخۆمن چ ئەوانەی کە بەخۆم دۆزیمن چ ئەوانەی کە بە کڕین چ ئەوانەی کە خەڵکی دی بە دیاری پێشکەش بە مۆزەخانەی دەکات. ئەحمەد زێباری دەنگی ئەمریکا هەولێر. تماشاوان جام هەتی داویە و بەرنامە حتا هەفتە ببینن خێر و خوشیدا. هەر چاون.